Kajing tu je ketika press conference kada halal kajing pak jengi ka siti mengin kepat ya menteri jong ketenat kepulih ke putih jong kejela ya kaba ni kepat itu ya kaba keserta dan simkia penduna dan direct ikin ki school seperti colleges hanya jela jengi ya kaba kin penduna ke by school ke by college kumpili ke efek nanti ke dikta atau ke lockdown lekin ki organize kerja kalau misal ke kata ya ke bon apa deng ki longye ki wanye ki ba ki jam apa deng ke jing seja ke crowd ba kemla ru tamban yo e pam ke pawrian haman kisni bagi ki jing ya itu ki kisni Dengan kata nak hak yang kita sih tak mengi kami eka reply, ini kejubah na menteri, te nilasan yang kini ke sih ling bakamil. Hendak kami kata tinggi hak na dapat physical copy show menteri ling bau person secretary dulu apa secretariat atau arm Frederick bangin dawa yang tujuh ikamat, mat penduna yaki by school bagi by college. Nanti haduk entah asyiau tam tempat yo kena reply. Bagi yang empat UI kena action makin deliberate dan kena discuss apa ke kabinet. Ini kat ki discuss kat bagi suatu pan minta ki policy sendiri. Dia halot kini masno ba kadang kepilihan atau government dia ya kini ke detail dengan ke request kini untuk pakai presiden di bawah pancasila yang penduk. Jumang ajar akuai ni atho show education minister badan buram jangka jela juni Pak Lakman Mumbai by mam no aku 100% nagi by school bagi by college jong kena ke jela muglia nakadaw ke jingjur ke lockdown itu ke por ni lapha da ke email dari minister badan buram hendai mat ke jing bunkam jungi ka ne jing khun ni covid te ka ne reply ni kambyo beneng kami ikan nak action nak senjam dan sim kan nak bentar tinggal thor biang si how apa platrik julio arajar kowe pat kan ka siti ni nak submit si personal secretary juni te mental ak sitio apalat te ka reply ni padio te ni nak sioi ni ko apanya demand ni nang yai beteng kata demand juni ya kata 100% kata ka bahkan penduna yang ke school by college namar ba nilayo i ban ngiru ni asyam ya ka jingkta jung kene ke lockdown pi ke lockdown kadai ke badan kam hindrai kadan pat ke jingkta kiwe kiliang mentah ki pai ba hakti jung ki kamdan ke paisa haba ka khang kayo ka hat ka pisah he kan ni dei de haba ka sarkar kalong namantang pai ba de mentangi pai ba dan kami pi ke sarkar tawan yarap ini yarap ikna puli marna kene ke jingarap juki jong ka sarkar kanlong ka jingai mensim ikna bakin nang yai ke tengi ke jipuli jongki namar kai ka basosi kalong pa hane ke jelam negina juni ka drop out rate ha ka primary level kadai ka ba we naki bahe do apa per ka re India mo hari India ka average kalong 100% ka drop out rate hapo maglia jumi pada kapoi haduk kapra persen te pilangen mo haduk kapra ngon si spa oba school at primary level kini baru khai pi balai kilong kini baru khai dai ni i menta kena ki buan kinong kendong ki bawan kinong kendong namar bakim don ki college hapo ki caka jongki nelana lane bakine ki school puli hapo ki caka jongki kimlong ki bada biang kata quality ko ang kimnabiang tiki hawan social law ki Banagaro Hills ki village po bernihat habalong kung tamot ki dawan hasilong ki hapsa away din ki hap mentah halor jong kata ka school halor sa kata kenekas by ying halor jong by ying nata ki kimik pa ki apen thiet so ki smartphone ki kena namar baro ki class ki lang online baro ki exam so mental online badangi phai mata hindia ka online exam online class ni hap ong yang sarkar kentu ya ka namar ba kene ka jing penlip lai man ka por ka du shidu ka lai ka no ka ta mangira dia bangi balik ka exam ni balik ka online class dadu ka lai ka no ngita
ni so thu siya bangi adu mentale ni online lames dia san minute lames labon te ni nak SUI ru ni dan ke cingkerpat nak sekolah ba ni ru bahkan mak no ya ka examination fees naman iso bakalang kapamdan kam kung kanya kapor namar bagi kot kisna ru barokah yang bagi thok exam ka de jomihi kena